ole hamster combat tuna chuanin kan endona ni telegram a khanin hei chumi find youtube a hian ka description a khanin link lo danga invitation link bel kha chon chuta choin in lo join anga hai tuna hianin season 1 kan complete to a tuna hen hei telegram a hianin hei hi anita a ti chuanin kan withdraw to ni tuna chuanin season 1 minor sau kha kan withdraw to a hei airdrop a hianin withdraw a hen hei an ron success vek to ni hei hi enge Binance a ke chuanin ka withdraw ta dollar li ka dong to ni tuna hianin hei hi hamster combat ani a youtube a han description a link da anga ta khan in lo join in register venga ti chuanin hei heta hianin ati dan chu playground tun hi season 2 ni to wangin hei hi adang lam ve deuh hleka hei ti hianin kan ti khain darkar nga de alawin mine char dor ni chu kan va invest in ani chu kan diamond nei kha chuan hemi hi kan withdraw na season 1 chu ka mong cheunga hei airdrop a heng ka lut ta nga airdrop a hei Binance a heng ka eng lo ta hei ti hianin your token will transfer to Binance ai ti ta ni hei September ni som hi paruka khanan ron da to ta chuarin heta Binance a ka lut anga hei ka wallet ani ta a ti chuan Binance atang khan US dollar a ka chan tir to ta amain dollar li ka na ya tu na join ka invest awangin dollar ni chau ka nei to a nakina lo pung ve le zel tur anga ila ti join hei heng ho hi ama khanin heta hei login an ron transfer na kha hei heng ho hi ni ta ni an ron transfer ta ti chuanin hei hi engma sum ma ni sumin choi ngai lawa hemi hamster combat kan va khel khanin ni tina kan lu darkar tin deuh tho ten ke ni chu kan lu ta ti khanin poisa kha kan mine chuak cha ni chu hemi hamster coin kha poisa kan chan tir tin an choi tuna hen US dollar 2.64 vel ka nei tari ta tuna hian chu ti dana all to ka nakina karon upload gel don em lawin register pot ulamo heta description a khan link ka da do na to chu hemi hi Binance atangin engtinge poisa taka kan chan tirang ti te ha kan upload gel don ya in lo en gel don ya